ima vrlo mnogo tog ličnog, personalnog komuniciranja i saradnje i tu nema dovoljno strukturalnog dijaloga. To znači svi episkopi Srpske pravoslavne crkve kao i svi biskupi Katoličke crkve trebali bi jače interno razgovarati da bi mogli kao dve institucije da onda imaju življi odnos. Dakle, na tom području još nismo dovoljno uspevali. Toliko više, jer rekoste, ove godine slavimo Uskrs, to je s jedne strane jedinstvena prilika, recimo da bismo vernicima slali zajedničku poslanicu, zajedničke želje, to bi bila moja želja. Toliko više, vidite, to su danas važna pitanja siromaštva, života naših porodica, mladi, kakvim idealima se otvaraju, to su naša zajednička pitanja.